大家平安，叫叫拜tu soa kajam nyaman nama kita nana sudibat. Sakatu soa kajam nyaman naurita supui na kai na semas imazai tua ipisio, imazai tua ita surata, imazai tua ita kayam patu tapuru katu sepata kayam. Ya kena ti Paulo asini kirain tua barung noa semasa seman singkaulan ni Kristo Yesu seman tigami yakan tanumu na seipisio ana kisah mula-mula asiya amabana na kipauri-uri da kisusu tay Kristo Yesu. Ula sini pakizang tanumung nuata kama atsma sa katwa malereng ati Yesu Kristo. Azwana pakisumali ya pasiling katwa sulibatan. Karvai to atsma sa kama nuata malereng ati Yesu Kristo. Ayatwa pinaka tay Kristo a pagagaw tanuti twa patara baba ka na mapakakaizwa a mangwaan ni tari babaw pasusangas twa mati ni madu twa ikatsawan piniri anga iken a pakatay Kristo twa ta sika masam parabatsan anekano a sika puapual ite ayaw taya madu. Sinikiliba kiti noa cemas sa pinineta pakasangas tua masan nala kiti ni maju apakah te Yesu Kristo aicu mana kinarba amaban na mana barung ni maju zengeri amasan naicu kateri guana pasili noa cemas ayatwa sini pakalabutan na pabay tanuiti na sinikiliba ka ala ni maju. Maban nazwa pinatsaya ni Kristo ta sinika maso adayanga. Au sini pazikatit anga ta pasaliw-saliw. Tua paramuran noa napakisumali ya pasailing noa semas. Au napenaramu arabat sajwa pasailing ni maju dan hujan. Sinikirain tuan sawan saat subungin barong ni maju. Saatin pakelangi uta tua na pinene tanga tia maju tua pakatay Kristo amat subung tuan zwa sini zaazao kini meneman. Ai chua kini meneman namaya tutsu no madalu nanga azwa pinene ta adaw inati naneman namanga ay taribabaw katoy kacawan uri sanita nga pakiray tuazwa na masang uruwati Kristo. Naman ng mga tara sinikiray sa kamaya tua pininet no at samasa matsubong. Au samas sinikiray tua pininet pakasanga tua barong ni maju. Sana pili seman nyamaju ta'lala na pakatay Kristo. Warung ni maju dan mun sang-sangasan seman pajangar tay Kristo. Ula seman parabas tua ligu nuat semas inaya. Au timun uta ka remandamu tuazwa kaulidana turu. Mabanu sinika mapasiling anak mapakarwa na penakarwarwa kai namasarwa ngamun tay Kristo sano ka maro pinuhanga nga nuat semas tuazwa sini kietses talaparabatsa na babak ay chua talaparabatsa na babak sikakelangan tua uri gemau-gau itin tua mangwaan noa cemas au titin ana sepalava kenga tua cemas uri mapasiling itin maro maso adayanga saka uri semam parabat setin tua ligu noa cemas ai chu kai noa cemas sinibici kimanzai tua ifo susu icang itao 14节 ai chua sini putarwan tanuti suri de inci ya akikina pinuhanga no tsma sunati ta kigaluwa wa kinimnam ai chua ta kine katsawan
aichwata Saruan, aichwata Shikudan, aichwata Papulat, aichwata Penauridan, akina makasalingan, akina makarai tuaca semasa baru na semasa nuekin, mavana sini pasamarau tianukin 属灵的印记呀，那今天呢？Pulingalingao, ay lino jan, kinapasunia nga gamalo, saka kainuri。亲爱的主上帝，我们要感谢你的拯救和慈爱，让我们从罪恶中得救赎，成为你的儿女。求你饶恕我们的不义和罪恶，愿圣灵常提醒我们在生活上追求圣洁。奉耶稣基督的名求，阿们。Mali-mali, datin na suliban, tuswata kinadaban, ayakana pasmaraw, pagpipitsur, taja, ping-an.